hanyuma mu kurangiza sinzi nimba hari ikindi kintu wumva ubasha kubwira inshuti abavandimwe bagukurikirana bivana n'ihari urimo n'ubuzima bwawe. Jewe no kwifuza kuko ari cyo bufasha bakasafirisha nkajya ku bitaro. Yego. Nta bundi cyane. Urakoze cyane, icyo ngicyo ndacyizera kuko byanga byakunda kizaba. Reka mbaye ikaze inshuti bavandimwe mwese abadukurikiranye bari hirya no hino, baba ari mu Minembwe cyangwa ari ku migabane yindi ndetse no muri bihugu duhanye imbibi. Turabaramukije ubundi tubifuriza kugubwa neza, ubundi dutanga mpore ku banyamurenge bose ndetse n'abakunzi b'Umurenge ku bibazo bigize iminsi muri aya mayinga atambutse, haba ibibazo by'intambara cyangwa se zo gutakaza abantu batakaza ababo, batakaza ibintu. Hanyuma hari andi makuru cyangwa se hari abandi bavandimwe mwabonye bakorewe yicwa rubozo niko nabyita bo mu Mikenke. Uyu ni umwe muri bo twagize ngo reka tugende tumugereho atubwire amakuru tunamenye nuko ameze, atubwire amakuru cyangwa se ababwira amakuru umwe muri kure mutabasha kumubona, mubashe kumva uko byagenze ndetse tibigarukire naho ngaho. Hari icyo bishobora kukubwira nawe k'umuntu ufite ubumuntu. Hanyuma hari abantu babonye amafoto cyangwa se amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga ariko batazi uriwe. Waba witwa nde muzee? Witwa Cheusi Mushonda. Abanyamurenge bari hirya no hino batari hano babashe kuguha mpore bavuga ngo wihangane ibibazo wagize cyangwa se mwagize wa munsi, murababaranye bose nubwo batari hano. Yego, tutaraja kure turagira ngo utubwire amakuru uko byagenze kuri wa munsi kugira ngo bigende kuriya, kuko abantu benshi bibwira kuko ubuzima bwanyu bwarangiye, ntabari bazi kuko bashobora gusaba kubabona. Ese kugira ngo kiriya gikorwa kibi mwakorewe kidashobora gukorerwa umuntu, byoba byaratewe n'iki, byagenze gute? Kuncamake urakoze. Habaye umunsi wa gatanu tumenya amakuru yuko ino habaye intambara. Amaze kuba intambara tugira ubwoba, turavuga ngo reka tujya gutsinka mu mikarati. Bukeye umunsi w'iposho turabyuka mu gitondo dushorera inka twari twasigaranye mu rugo, turazishorera. Tumaze kuzishorera turagenda ngo dushike ahantu ku bitaro. Tutambutse ku bitaro gutya turangiza igitero cy'abasirikare cyaduturutse imbere. Ngo tubone cyaduturutse imbere turakubanuka. Tumaze kubanuka turahunze dusubira mu mago. Turaza ngo dushike ku bitaro dusanga abasirikare bahadutegeye. Abasirikare ba FARDC? Abasirikare ba FARDC. Tumaze gushika dusanze bahadutegeye, baratubwira ngo turambike buri muntu wese arambike icyo afite hasi. Turambika hasi. Nyuma yo kurambika hasi baratubwira ngo ni twambura amahuzu. Twari twambaye amakoti y'amahuzu mu bitugu. Turayambuye. Baratubwira ngo nituryame. Turaryama. Tumaze kuryama batora inkoni baratangira baradukubita. Barakubita bataho. Mu mwanya naho kumbe bahamagaye mayimayi. Hanyuma akanya gatoya tubona za mayimayi ziraje. Zimaze gushika uburenganzira bwose babushikiriza mayimayi. Baduheza mayimayi nyuma yo gushika atese ntimurica ubu bwoko muracaye mubureba cyatumye mutabica ni. Hanyuma bashakisha imigozi. FARDC ihagarara hariya, uburenganzira babuhaye babuheza mayimayi. FARDC irahagarara. Twebwe baratangira baraduhambira, twahambiriwe na mayimayi. Umuntu witwa Ibuira Mutetesi duhambirwa n'undi ngo ni Museveni umwana w'umufurero wa
umwana w'umufurere wa Museveni. Aho tuhambirwa n'undi mwene Japoni ngo ni Korongo, nibo bari abakuru b'izo ngabo, bari bahagarariye izo ngabo za Mayimayi. Naho FARDC ya Mihunga ihagarara karira mu twitaza iratwitegera, hanyuma baraduhambira, za Mayimayi ziraduhambira, barakubita bakazakubita umuntu ubwenge bukayoba, batangira kuzana imipanga baradutwika, batwikisha imipanga. Hanyuma tuza kuva aho ngaho, haza umusirikari witwa ngo ni mukuru, niwe waje kuduhagurutsa aho ngaho, ati muhaguruke tugende. Baradushorera tuboshwe, baratujana batwinjiza mu isoko y'abaturage bose duturanye, baba Bembe n'Abafurero n'Abanyito, ngo bari kutwinjizamo, amaze twaze dukubitwa n'abagore inkwi, ufite ikintu agatera, ufite ikintu agakubita. Hanyuma tuza kubona Abarundi, abasirikare b'Abarundi nibo baje baratesha, nibo badukuye muri ako kaga, baraduhambura. Bamaze kuduhambura baradushorera, badushitsa mu ngo zacu. Amakuru ku bugufi nuko yagenze, niko twapfuye. Ese icyo gihe mwari nkabangahe mwari twebwe twari 8. Aho hanyuma bababwira kuko babaziza iki? Twebwe batubwiye kuko bahaba tuzize inka, duhatujana inka, duhaducikana inka, tuzikuraho aho mu mikenke, tuzifasha hakurya muri karate ngo batazijanye. Iyo ni Mayimayi bari bangana nka gute? Bari 30 n'imisago, nka 5 none 35. Ariko bari babashoreye ni Iboyira Mutetezi, ni Museveni, ni wari udushoreye, ni mwene Japoni ngo ni Korongo. Bari Abafurero muzi nako n'Ababembe tuziranye, abana b'imuhira. Hanyuma hari abantu babaye nk'abakurikirana, babonye ahantu mwari musa n'abicaye, bamwe bogoshe mu mitwe nabi, misitari bikuntu, nibo batwishaje, baratwogosha, bazatwogoshesha imipanga. Imipanga nibo bazatwogoshesha. We mwihangane cyane, mukuri ngo hari nta zindi mbaraga zari zihari zo kugira ngo abantu babashe kubakura hajya, ariko imibabaro yo nzi ko uri hirya no hino wese ukunda mu nako imurenge, ukunda ubwoko, yagize intimba hejuru cya gikorwa kibi. Hanyuma rero mumaze kugera mu ika ya leta, umukuru mwahasanze iwe yabashe kuvuga iki? Ndaco yabashe kuvuga, usibye yuko yafashe inka nari mfite y'imvyeyi, aragenda yitemeye ayitesha inyana, yitemeye mu ika yiwe. Ndaco yabashe kuvuga. Wagize ibibazo cyane kabisa. Yego, hanyuma mumaze kugera mu nkambi, haje kuza kandi andi makuru y'ubwoba avuga kuko hinjiye igitero, bashatse kubarasa mu ijoro. Sinzi ko byo byaragenze, nimba ayo makuru babashe kuyamenya. Amakuru ku bugufi, habaye umunsi w'iyinga nimugoroba, Ababembe baragenda barishana bonyine aho bishaniye. Bamaze kwishana baravuga ngo ni twebwe, nta bandi n'abanyamurenge bakoze ico kibazo. Niyo ya masasu yumvikanye. Hanyuma rero ku baturage ba Mikenke, nimba ubasha kuvugana nabo, urabona ubu nyine umutekano umeze gute, cyangwa se hari ahantu bari urabona ari ubuzima buhari kweri? Nta buzima buhari. Hari ya Mikenke kabisa bafite ubuzima bukeya, n'umutekano muke, kubera kuko n'ubu ngubu ducunzwe n'Abarundi, nibo bahaba ducunga baturarira mu nkambi. Yego, reka tugaruke ku kibazo cyawe. None urumva ute? Uraboneka ufite ibikomeri mu nda, mu mubiri, cyangwa se imbere muri wewe urumva umeze ute? Jewe ndumva nkibabaye cyane, ndacababaye mu gituza hose, nyina ahantu hose bagiye bakubita, ndacahaye mbabara cyane, ndacababaye cyane. Yego, reka tuvuge dutya, kuko nimba tuba twaje ku nyungu z'abaturage, bamwe bari hano, abandi bari hirya no hino, kandi nzi ko abenshi nubwo batari ahangaha ariko imitima yabo iri hano, ubushake bwabo buraha. Uyu ni umuvandimwe, muramubona kuko yagize ibibazo byinshi, akeneye ubuvuzi bwihuta cyangwa se bw'imbaraga.
ku muntu wese ubona iki kiganiro ubasha kugisangiza uwundi, ndetse mugabo ntibirekere aho ngaho. Uyu mugabo agomba gusurwa, nimba ari no kuvugwa akavugwa. Murabona kuko tumusanze ku bitaro, ariko kandi n'ubuzima bwiwe byanga byakunda tugomba kubana nawe muri iyi mibabaro afite. Kuri ibi bitaro uri ni bimeze gute se? Mubo barazanywe n'umuryango cyangwa se leta yo yarafashe inshingano? nazanywe n'umuryango. Wazanywe n'umuryango? Nazanywe n'umuryango. Kuko nta leta dufite yo kuko niyo yayishe. Yego, birumvikana na murabyumva neza kuko umupapa ahangaha yagize ibibazo kuko mwabibonye yicibwa inka, hanyuma umuryango niwo umuzanye ku bitaro. Ibyo zose ntibigaragara kuko umunyamurenge n'ubundi agifite ka karengane. Tukaza twita ku muntu iyo yapfuye cyangwa se ngo twerekane urukundo ku muntu wamaze kuja mu isanduka ntacyo biba bimaze. Ndibaza ko tutorinda tuvuga menshi, nzi ko abanyamurenge bumva cyane kandi bakundana. Nimureke twereke uno mupapa kuko turi kumwe muri iki kibazo, tubashe kumuvuza ndetse tunamugurire n'amata cyangwa se n'isukari nayo irakenewe. Hanyuma ubuvuzi bwa hano se urabona aricyo bwabukumarira cyangwa mwaba mufite randevu y'indege, bimeze gute? Uzoga umuvurirwa hano? nta randevu y'indege. Ubundi kandi hano naho ko barambura nuko ndiza bukeya kuko nta bushobozi mfite. Ariko iyo nari kubugira umubiri nakajya kwivuza kure. Hanyuma urababaye biragaragara. Hanyuma mu kurangiza, sinzi nimba hari ikindi kintu wumva ubasha kubwira inshuti, abavandimwe bagukurikirana bivana n'ihari urimo n'ubuzima bwawe. Jewe no kwifuza kuko ari cyo bumfasha bakasafirisha nkajya ku bitaro. Yego, nta bundi cyane. urakoze cyane. Icyo ngicyo ndacyizera kuko byanga byakunda kizaba. Hari byinshi baza bakora, bita ku mfubyi, ku bapfakazi no ku batishoboye. Hanyuma iki kibazo cyawe ndibaza kuko nacyo abantu batareka kucyumva kugira ngo babashe kugufasha. Mu kurangiza ni ukukwihanganisha tuvuga ngo wihangane cyane, mu kuri guhari ubuzima buzasubira bugaruke. Yego.